Bosna i Hercegovina odnedavno mliječne proizvode ponovo može izvoziti u Evropsku uniju. Posljednja je to karika u lancu na kojem počiva egzistencija mnogih stanovnika ove države. 4 miliona litara mlijeka prikupili su tokom prošle godine proizvođači sa područja opštine Glamoč u jugozapadnoj Bosni. Zahvaljujući podršci Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj u opremanju otkupnih stanica, 96 mljekara iz te opštine moći će nastaviti prodaju svog proizvoda u skladu sa pravilima Evropske unije. Priča Dragana Stanimirovića. Maglovito jutro u okolini Glamoča, a u dolini na pojedinim imanjima užurbano. Farmeri sabiraju posljednje litre mlijeka prije nego što ga transportuju do otkupne stanice. Tokom posljednjeg rata Enver Smajić je bio primoran da napusti svoje imanje. Vratio se, kasnije kupio plodnu zemlju u obližnjem selu Markočevci i počeo novi život u svom rodnom kraju. Tako da smo krenuli od jedne krave 96. Mislim da je mljekara Livanjska počela dolaziti 97. godine ovdje i možda je kod nas bilo neki 30 litara mlijeka tada. Tako da smo sada imamo neki 130-140 krava. Predajemo nešto, sada sam malo manjilo, oko 1000 litara dnevno predajemo mlijeka, dočim ljetos, kad je sezona 5., 6., 7., 8. mjesec ima oko 1500 litara mlijeka. I na imanju Gorana Duvnjaka živi se od prodaje mlijeka. On i supruga su nezaposleni. Mlijeko 7 krava i poticaje države omogućuju mu da obezvidi egzistenciju. Ako čovjek misli baviti, mora proširivati još, da bi imao veću zaradu. Kako su vaši planovi? Ponovno od njega ću još proširivati. Ne radim ja, ne radi žena, dijete u školu, tu nas 5 živi. I tako, da mora više sijeti, više patnje, više zarade. Mali proizvođači mlijeka poput Gorana sada lakše prodaju svoje proizvode. Uz podršku Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj otvorene su 2 otkupne stanice, a farmerima su nabavili i dodatnu opremu, bez koje po novom pravilniku ne bi mogli prodati mlijeko. Da smo htjeli da se malo podignu i standardi proizvođača, prije svega da to ljudi ne prodavaju na cesti kako je to bilo ranijih godina, tako da smo napravili 2 otkupne stanice, faktički na 2 kraja opštine Glamoč. Stavili smo to u laktofriza i sad smo upravo prije 10 dana podijelili kante ljudima, tako da bi se na taj način zaštitio taj kvalitet mlijeka koji je obično bio sporan ako ljudi to nose u nekim plastičnim kantama, ili tako. Za proizvode mljekara sa ovog područja cijenom se takmiče čak 4 BiH mljekare, ali najveće količine otkupljuje mljekara iz Livna, susjedne opštine. Čuvenog livanskog sira ne bi bilo bez mlijeka farmera iz tog dijela Bosne i Hercegovine, ali i vrijednih radnika, te dugogodišnjeg direktora Željka Marijana. To je mlijeko s ovih područja koje je određene kvalitete s obzirom na visinu gdje je nadmorska visina preko 700 metara, znači blizina mora gdje je strujanje zraka morskoga i kontinentalnoga, gdje su specifične i trave i zato je livanjski sir i ima ovakvu kvalitetu upravo zbog ispaše stočnog fonda koji je na ovim prostorima. Među 47 zaposlenika je Stanela Pivčić. Nakon završenog veterinarskog fakulteta pronašla je posao u Livnu. Za nju, kao i sve ostale radnike, ohrabrenje je nedavno odobrenje za izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije. Znam da je ovo jedna velika duševna satisfakcija za nas, ovaj izvoz u Evropsku uniju. Pogotovo za nas uposlenike to je jedna velika sigurnost, jedna velika materijalna sigurnost za ovu firmu. Farmeri iz područja Glamočke opštine godišnje proizvode oko 4 miliona litara mlijeka, no svi su uvjereni da će vremenom ova količina biti znatno i veća. Glamočka teritorija proteže se na više od 1000 kvadratnih kilometara. Stočarstvo i poljoprivreda su i od ranije glavni izvor ekonomije te opštine. Tehnološki konkurentni, nismo održivi u toj konkurenciji. Zato treba duboko razmišljati i svaki taj dinar i svaku pomoć i sve usmjeravati u to da se postigne ta konkurentnost, da proizvodnja bude održiva. Koliko čovjek može zaraditi ako radi? Ima platu solidnu oko 700 maraka, plus tome načisto ima ovi koji puše, ima cigare, od nas imaju hranu, spavanje, to je besplatno sve. Treba li vam radnika recimo za iduću godinu? Treba.
Eto, pozivamo radnike. pa pozivate, može slobodno. Bolji dani i novi poslovi stižu i mljekari u Livnu, koju je zapravo najveći problem falsifikovanje njihovih proizvoda u susjednoj Hrvatskoj. Mi smo sa Turcima napravili jedan dobar ugovor gdje je planirano znači, doći do kapaciteta dnevnoga negdje 150.000 litara. Tu je planirano izgradnja na ovom zelenom prostoru, ako ste vidjeli na ulazu, na 10.000 kvadrata, da se napravi jedna nova mljekara gdje bi mi mogli proizvesti ovo što smo preuzeli. Znači, bit će nova mljekara, bit će novi kooperanti, bit će nove farme. Prema tome, budućnost je strašno dobra i ja vjerujem u nju. Infrastruktura najvećeg dijela opštine Glamoč je i dalje razorena, a većina prijeratnih stanovnika raseljena širom svijeta. Ono staro umire, a mladi se vratilo. Oni su našli posao tamo sebi, oni su ostali, a ovo što je vratilo se vratilo. Oni koji su se vratili i uspjeli obnoviti svoje domove i imanja smatraju da ima šanse da se od ovog kraja ponovo napravi prosperitetan dio Bosne i Hercegovine. Dragan Stanimirović, Al Jazeera Biznis, Glamoč.